Anangwe kamnautu mzashoma Biblia zenu rero. Biblia ni neno la Mlungu renye rinafuatha jinsi ya kuishi. Yohana 9 mstari wa kwanza hata wa 12. Yesu anahoza mtu kipofu. Bai Yesu areokala anatembera. Wona mutu areokala kaona hankukuja lwakwe. Kujonajo anafunzie makimuza. Makiamba, Rabi, ni dambia hani ilio muhenda hata ajalwe kaona. Dia kwakwe hedu ya ajazie. Yesu akiazigizi akiamba, kutona kwa kwakwe kakuhusiana na dambize hedu ya ajazie. Iya visho ili nguvu za Mlungu zidimekuonekana zikihenda kazi kwakwe. Bai funaviria kuhenda kazi ya iya refu huma. Kala kucheremu sana. Kwani usiku unaza ambao hakuna dime kuhenda kazi. Nirijo ni haha urimwenguni. Mimi ni mlangaza wa urimwengu. Baada ya kunena vivi, Yesu atuha mahetsi. Akivuga ulongo na mahege. Na akimuhaka ye mutu momatsoni. Na akiamba, endoka ogeuso kaiza birika Siloamu. Mana Siloamu ni kuhuma. Bai ye mutu achenda ogosowe na akiuya anaona. Bai majirani wako kwakwe. Osini Mario kalama kimona. Anavoya voya. Kabila ya vivi. Mauza makiamba. Vidze. Yunosie mutu areka la keresi na kuvoya voya. Angine maamba. Ni iye. Ela angine makiamba. Seye bule. Azahenda kuhalana na yetu. Bai ye mtu mwenye akiamba. Ni mimi. Makimuza ye mutu. Makiamba. Matsogoga zapataze kuona. Akiamba, ye mutu haifaye Yesu. Wavuga ulongo, akini hakamo matsoni. Akinambira, enda Siloamu ukaogeo uso. Bai ni chenda na niriha oga tu mkipata kuona. Makimuza makiamba, vino ye mutu ahiko. Ye mutu akiamba, simanya mino. Bai makimuhurika ye mutu arehozwa kwa Mafarisayo. Vikara siku ili ya hambo Yesu avuga ulongo na kumuhendera matsoge gaone ure ni siku ya Sabato. Mafarisayo makimuza kaheri ye mutu arijo pata kuona. Akiambira, wani haka ulongo matsoni ni chenda oga na uso wangu vino ninaona. Mafarisayo wengine makiamba, ye mutu azenda vijo kadi maukalani wa kwa Mlungu bule. Wakukala kaviria malagizo ga Sabato kutengeza kitu za kiki. Hata vijo angine maamba. Vinadimikikaze mutuarie na dhambi kuenda kazi bomu zaino. Kavidimikikabule. Bai Mafarisayo makimuza kaheri ye mutu. Unaamba kukala uzahendo azendo kaona. Haya. Unaamini zulu ya yuno mutu ni hani. Akiamba yuyu beni akaleni nabii. Wayahudi kama mukulilirire kukala uranane na ujeri. Ikibidi machenda iha ajazi ya kwakwe. Haya. Ajazi ya kwakwe makiza makiamba. Hunamanya kukala yuyu ni mwana wehu. Na hunamanya kukala wajalwa kaona. Ela kafumanya kala vizanzaze hata anaona. Ela muzeni mwenye. Bani ni mtu mzima yuyu andazinenera mwenye. Kujonajo makimwi hakaheri ye mutu ariejalwa kaona. Na makimwambira mupenguma Mulungu. Maana sisi hunamanya kukala yuyu mutu beni mwenye dhambi. Akiazigizi akiamba, kala ni mwenye dhambi hedu si mwenye dhambi minosimanya. Ni manyacho ni kukala were siona ela vino ninaona. Makiuza makiamba, wakuhenderaze. Unamba wakuhenderaze vile hata matsogoga kiona. Akiazigiza akiamba, niza mwambira kare na kamdimire kunisikiza. Mbona mnamala kunisikiza kaheri? Hedu mnamalokala nafunzie nanui. Makimuchemera makiamba, uendewe mwanafunziyo. Ela sino, wanafunzia Musa. Jesho aresikira maza mutenga. Bai ariho mona akimuza. Vidze unamkuluhira mwana wa mudamu. Ye mutu akiamba,
nambirani hani Bwana ili nimkuluhire. Jesu akimwamba, uzamona kare na niye uriyeonanena naye bevivi. Ye mutu akiamba, ninamkuluhira Bwana, na akimwabudu Jesu. Ni hayo tu.